Ipay baba ngadon pankren hati awar bentah. Kabentah kabanikam kanong kabentah kaba ay kublay yapi. Sisa nakalyang jungi kong kapati kabarang lais dan dona ketinggian nanti. Manubala ban mundur. Bawpadba jong kasulong parliamentary konstruksi. Unay keting kersan kunto yangi. Akilay po nakilay po rin kami. But hagan ka po, terpanya pigi papa jugong sling constituency. Nakan mo hagi po di menswa. Po pangayang banyakun ya MLA election nangi. Nakan mo nga nangayat hando sulok pun pamito yana. Noy ka basutunat kalong nakaway kaski siya kaski. Adin jong MLA election para din jong ketika MP election, kalau semua tenat kalong pun kita sedang beritu ya. Bat ngeres hukuman, bat ngeres mau, it sisa hadap kata, ya ketika muslim konstruksi. Kalau orang ngambil kosong besar ni, lain nadu kapar bangai, banong yang kepati ba, nanya kun nak ketika muslim konstruksi, lain kun ni ketang kita apa? Nanti mau ya ketika muslim konstruksi kawin nak Blok kabarentang hada jelah jami, kado kakandai sepak sambusa. Kalau kawai di konsulsi kabau lakir kuek sikatay. Lagi padu kalau nak kawai di konsulsi kebesak den. But dia tahi kalau penci yang nama ngasam hante apa manusia. But ngasam dia kata kaba nadian banyak kun di MLA election. But agak ketika kun dan kita kaki mengalir marway. Dan kita bangga kita bersama. Isun itu kalau dia dong ka BPP, uyapun election marway, oleh jalan election marway. Dan mereka ngomong susun lah, orang susun jalan dia. Nama jengmang jeng konsensi kalau isang son. Padahal nak kata kami syakmat, orang ba kebadan kajing sedikit le, kajing isnai. Halau juga tak ngayon. Yang asoon yang kita mau susun air, yang buat susun air na. Yang ambil kedua sa jompi, pengingin ay. Kung taki at kismi kipon, san hajar sospa san punriyo, itu kipon host MLA election. Way bantoy berkat, baka nag-MP election, kakintasyan kajompi kipata, nakiway kipati ru, kalong sisa kay kabang asno day. Panganuan ay kublay hoy undang kentin ya kapan kita pegang nakaroon tayo pikipat pa panong ya kentin kabay day pat kata kajing ay kublay kajong ikong kapati panagalang gajonga na pegang ya kani ko kipat pa habang iwan kumat chungi bagay kajing ay kublay kajongi kani kajing ay kublay kabami nakatagadono kabas non kaben Ketua Nur kaba ni pemkinangan juga parti. Ni dah semua kan perlu kata-kata. Dan yui yang dipata jangko Muslim konstitusi. Iba haduk mentah dong kijaka ki lampat yok bandai. Mulai iba yang ketik bersam. Ya kubai si kata kubai si hajar ho. Yang pensi hajaru. Mo mulai yang dikata. Kajingai kubai nakaliang kajongi, nakaliang kajonga, nagamantah kajing kersan kajongi, ya kadi kajingyat dan ti kajongi, ya kadi kenangram kajongi, ibang ilawan, ya kabang penso ya pi, pat kabang iwan panterwa ya pi kipaipa, pat pinapudang ya kadi kajing terwa kajongi, pat namar pa pipudang, ya kadi kersan, pangandong usapi ujong pi, pirong kikenrat kijonga. Patkom usati, kung mengejutkan, ada burun kita kah. Kamran kejama kumusati kalam, tang bangan syakli hok. Kamran jama kalam, tang bangan lehok. Nagamenta, pan mentoy mabi kikanra. Mo, naturay kata kalau biantam, pakata kadi kapat daytam. Nagamenta jong usati.
Dia kata kedai kebentar kebalikom. Kabar patut dipakai. Kajingjot jong the voice of the people party. Agani ke MP election. Kalong kajingjot jong upapahi. Persya ya ke bangsa. Persya ya katakan mau katakan lentri. Kabalay lam ini syakalenti jong kajingkermen. Aga bapi pina siyam ya karay ramba. Penang labang ya katakalenti. Kabalay lam ini. Dan bakin kisampo entah sampo arti kisam balayan. Kalenti kapamintut siya na 1 point. Kalenti kapabuk pata. Kapalabuk ya kajat rio. Ya kajala. Hakajing kordet kaba i sangsat pantai. But they kajing rai ramba kajong i. Pan siyem ya kata rai ramba. Pan ino ya kalenti. Pan priang ya kalenti. Kapag voice of the people party kadon pan terwapi. Pagka kalenti kalon. Akador jong kajing ijnai kajong i. Ya kaban penyempat. Pan penbahapat. Pan penkador. Kata kalenti kabangin dalam. Ya kajat penriu. Nangi sekilaipo kisopo kisampo snem kibanwan. Kung kinungilam jaga paki. Yung kwa syo bangin i. Paki snem i banwan. Kini kisnem kabakum mga mafingi mat nanta. Kap siya magipay. Yung ur gilanya. Kagalong kasatulog. Kagalong kasatpagkat siya. Lagalong kagalong kariyan. Kagalenti kasikin. Kap siya ngipay. Tang kisike. Manubak po. Paginiya, yakan ikajuk, sikajuk lanti. Ngingin kwa. Panyam kwa o patbaru. Pati kwan diksi kijong nga jong i. Iru kinya yakan ikajuk, sikajuk lanti. Dahil naman kata-kata mismo. Pan ay kublay pijip patba. Pabdak yang yakan ikalanti kabangi pagi. Kalanti siya kalaway. Kabalang kajingkermen agam. Kata-kata kabaningkong. Kabang kuat manon kalong pijit paita. Bila po ya kating syariah hari. Kung kinonalam hata party hi borok kaway. Ipaita mo kay kabajujah kalong beriw man beriw hi kalong. Bagi kuat no banyak i banyak no yusok kunto hi. Hata state kadong i kabapropaway. Kinong slong kini kinong rep nangin itam snow to kam baha kam shay nimla banyo ban khet yuso tang mashay na siya bani bet menta ngam bet menta usubay nimla banyo na ban so la shay tang kam supo dahil naman kata-kata kanigalunti ka mapilayan paninyo ban khet yung lauso jom liu sembay ubagi kong kapati nila bet agi jingmat kijing perkat kijong pi on kam sumpo pansay utaw so hanray kat pangidang ya to nimlang kibaya up nimlang kibaya siya kung mapigin ng rat kiba soto pankay uso at sumpo pankay utaw so tankam panpek pansuma panaw stu sembay mapilabet ustang pan spek mo kamakiong Tentang rat ini nyut kinya, iba persampan cepat yang tu. Kumpulan nak kuat lebih. Yaisha, pak Yaine, pak kani kanti, agak jinilam juga voice of the people party. Wakwa no aka kumtu. Lem ke Yaisha. Kan sampai ke por tu kita, kan nanang ipi, kanum sedang kapor kan sawan. Aga bang nin sayok banyak i yang tahu so nasi kabang jemput langin yo yang mengkait tangwangan kita na bagi kuan di si kejongi in yo mengkait yang tahu so namar bunyi nilabet yu sebai bapa usok bapa on sami pai bapa ek sawai pat kau kuat mengkait abang yan kalen sodom kabang i hagini kisi kipon kung sa konsensi bakiwe-kiwe kita ka. Kaway,
kapa dia kendo hagi kisni. Pada takalong kajing jelai jong new drugs. Kajing jelai jong drugs kaleng sodom. Skill blay ngawan si jakram. Dan di parlok kilo na po mau kerwati on balak. New drugs still pa isya kay haru kata-kata. Pai baba na khot pat na kuntu ini. Kani kadai katma. Parasya ya kani kajing sniu kapala rong hagi tuliwing jong kibabun. Pat nanong ipi haba don ku drugs. The don root sakiway kajing sniu kibabin. Kaya menen ngay kendo iway kansela hante po boy CXC boy rempong. Kapa ikran sepang kajing jeleru jong HIV pat ke AIDS hakali kajala kajong